Reka nizere yuko umeze neza wowe wamaze gukora subscribe kuri Sano Empire, nawe utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora nawe bikugendekere gutyo, ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba barasize support yawe subscribe kuri Sano Empire. Imana ikomeze kubiguhera umugisha cyane kandi utagabanyije. Abasanzwe bamenyere Sano Empire tubagezaho amakuru atandukanye haba mu buzima busanzwe muri politike, ariko twibanda ku makuru bari kugenda caracara ku mbuga nkoranyambaga. Ni kuri uno munsi rero twanyarukiye ku mbuga nkoranyambaga tukabazanira iyi nkuru yakomeje kugenda ivugisha abantu benshi nyuma yaho stade nkuru Amahoro imaze gutahwa ndetse ikaba imaze gukinirwaho imikino itari myinshi kandi itari na mikeya, ikahereza ibyishimo abanyarwanda. Ikiriho nuko hagiye kongera kuba hakubakwa indi stade ihambaye cyane kandi iremereye ku buryo umwe wari we wese azajya avuga yuko ari icyitegererezo, kuko izi stade ziri kubakwa ni mu buryo bwo kuba zanakurura ba mukerarugendo ndetse bikaba byakongera ishoramari mu buryo bwo kuba babona abashyitsi benshi baturutse hanze baje gusura igihugu cy'u Rwanda bakazana amadovize. Ibyo ngibyo rero leta y'u Rwanda yakomeje kugenda ibigarukaho yuko bagomba kubaka ibindi bikorwa remezo. Murabizi yuko muri manda ya Perezida wa Repubulika yavuze yuko agomba gukomeza guteza imbere u Rwanda ndetse arushakira buri kimwe icyo ari cyo cyose, kandi yuko bigaragara yuko u Rwanda rugomba gushingira ubukungu bwarwo ko ishoramari rishingiye ku bukerarugendo, ndetse bikaba bigaragara yuko ibikorwa remezo bigomba kuba bikenewe cyane. Ibyo nibyo rero tugiye kuba twagarukaho. Icyo nakubwira wowe utari wabasha gukora subscribe, ura subscribe nurangiza ukande no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye zica kuri Sano Empire. Abasanzwe bamenyereye nabibabwiye tubagezaho amakuru atandukanye haba mu buzima busanzwe, muri politike, muri showbiz ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Reka nizere yuko rero wamaze kubikora, wowe wamaze kubikora, Imana ibiguhera umugisha. Twigarukire rero kuri no nkuru ukuntu bimeze. Murabizi yuko hagenewe kubakwa stade ndetse bikakomeza kugenda bitavugwaho rumwe, bamwe bakagenda bavuga yuko bazahubaka ahajyanye na Expo, ko ariho hashobora kuba hakimurirwa Expo, abandi bavuga yuko ari stade ishobora kuzahubakwa. Ubwo aho hantu turi kuvuga abakomeje kugenda bumva amakuru bagenda bakomeza kugenda babikurikirana, murahazi neza cyane kuko bahita igahanga. Hariya haboro rero ukuntu ibintu bimeze nk'uko biri kugenda bitangazwa n'ibiza kubimamo, nuko hari ahantu umwanzuro waho hashobora kuba hagiye kubakwa stade nayo nini cyane, kuko bigaragara yuko ishobora kuzaba irenze Amahoro, kuko ariyo izaba ariyo stade ya mbere muri East Africa izaba ihenze kandi nini cyane. Byakomeje kugenda bigarukwaho cyane ndetse abantu bakomeza kugenda bashima Perezida wa Repubulika ko akomeje kugenda abahereza ibikorwa remezo ndetse abagurira no mu buryo bwo kuba bavuga ngo noneho turi ku ruhando mpuzamahanga, ndetse ibitangazamakuru n'ibiza bizabona aho byidagadurira cyangwa se bifatira amashusho ameze neza. Murabizi yuko tumaze iminsi twakira n'imikino mpuzamahanga y'ibihugu bigiye bitandukanye, kuko CAF na FIFA hari ibintu byagiye bihinduka mu bijyanye n'amastade. Amastade ya kera bari kugenda basa nkaho batakiyashaka, byabaye nko mu nsengero za hano mu Rwanda, kuko utujuje ibisabwa ntabwo ushobora kwakira umukino mpuzamahanga. Murabizi ko nka Djibouti uriya mukino yadutsinzemo kimwe yari yatwakiriye, ariko itwakirira hano mu Rwanda, ndetse n'izindi kipe murabizi nk'ihuye hagiye habayo imikino itandukanye, kuko ni Huye naho hari stade yubatse ku rwego mpuzamahanga iri kuri standard y'uko yakakira imikino irenze. Ndetse abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ati wenda birashoboka yuko bashobora kuba bakubaka izo stade zikaba nyinshi ku buryo twakongera tukakira irushanwa rimeze nka CHAN cyangwa se
isumbye na cani. Murabizi yuko muri cani yaduhaye ibyishimo, murabyibuka nk'umugabo bita Kagere, ariko cyane cyane Sugira Ernest muri cani, ibintu byakomeje kugenda bisa nkaho bimubera byiza cyane kuko niho twaherukaga ibyishimo. Usibye ko muri ino minsi aho hatahiwe ino stade Amavubi rwose ntawahakana yuko rwose ahagaze neza ndetse ahagarariye igihugu cy'u Rwanda, bisa nkaho byerekana yuko rwose batewe ishema yuko iriya stade hari kandi batagomba kuba bayisuzuguza, kuko n'abanyamakuru bakomeje kugenda bagaragaza yuko aba basore bafite motivasiyo y'umukuru w'igihugu, kuko murabizi yuko umukuru w'igihugu buri mukino Amavubi yakiriye hano mu gihugu agerageza buryo ki ashobora kuba yakwitabira, cyangwa se undi muntu umwe muri guverinoma kandi ukomeye ashobora kuza akaba bari inyuma. Ibyo byose bigahita bibatera motivasiyo yo kuba bakora cyane. Rero iyi stade bivugwa yuko ishobora kuzajyamo ibihumbi 67,500 bicaye neza, ndetse ikazaba ifite ibyumba mo imbere, kuko bavuga yuko izaba ifite na hoteli, ndetse ikagira n'aho abakire barigwije bashobora kwidagadurira. Izaba ifitemo za pisine, ndetse ikagiramo n'amaresitora, bare, ndetse n'iriya nayo irabifite. Ariko iyi ngiyi yo uko bari kubigaragaza, niba yubaka ishobora kuzaba irenze iriya rwose, bitewe n'uko ari mu bwinshi bw'abantu bazaba bayirimo, ndetse ari ibikorwa bizaba biri kuyikorerwamo. Ibyo byose bishyira ku rwego ruhambaye. Bwayo nguko rero, reka nkwibutse wowe utari wabasha gukora subscribe, kora subscribe kandi no kuri iyo nzogera notification, kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire igenda ikugezaho umunsi ku munsi. Ibintu rero byakomeje kugenda byibazwa, ati se nihubakwa stade imeze gutya, gusa haracyari ikibazo muri shampiyona y'u Rwanda, kuko amastade akenshi na kenshi ano makipe yacu akoresha niho wenda wavuga yuko tukiri hasi. Ubusanga ari amastade ya leta, nta kipe ku giti cyayo yari yatangira kuba yakigirira stade yayo. Murabizi nka Rayon Sport uwo mushinga yashatse kuwutekereza, ariko biranga na APR. Ibyo byose bikomeza kugenda bivugwa yuko, ariko kubera yuko leta y'u Rwanda ishyigikiye umupira w'amaguru, birashoboka yuko impamvu batanashobora kuba banazubaka, kuba bakoresha iz'igihugu nabyo ntacyo biba bitwara. Ndetse murabizi yuko no kuri stade y'i Nyamirambo, murabizi yuko naho bari gutegura igikorwa byo kuba bayivugurura nayo ikajya kuri standard. Gusa ikiri kunugwanugwa nuko rwose dushobora kuzakira irushanwa rikomeye, kandi murabizi yuko icyo u Rwanda rusabye kugihabwa aba ari nk'ako kanya, bitewe n'uko kwakira abashyitsi ni nk'aho tubirarusha abandi, kandi kuko ni nabyo turabibarusha. Murabyibuka nko mu nama ya Cogamo, abayitabiriye bakomeje kugenda bavuga yuko rwose bagiriye ibihe byiza mu Rwanda, ndetse bifuza yuko bashobora kuba banagaruka, bibaye na ngombwa yuko bashobora kuba bajya bakorerayo inama za buri gihe. Ibyo byose rero, kuba u Rwanda rushobora kuba rwakubaka ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, ntabwo byaba igitangaza mugiye kumva mukumva nk'u Rwanda rwakiriye igikombe cy'Afurika. Ikisi cyo ni urundi rwego, kuko n'igihugu gishobora kuba cyarakiriye igikombe cy'isi muri Afurika, ndakeka kitarenze 1 cyangwa 2, ariko icyo nzi ni Afurika y'Epfo. Murabyibuka yuko Afurika y'Epfo muri Afurika niyiheruka kucyakira mu buryo bwa vuba, naho ikipe yo yiherutse kwitwara neza mu gihe cya vuba mu gikombe cy'isi ni ikipe ya Maroc. Ndakeka ari ikipe ya Maroc,
aho yari igiye kugera muri kimwe cya gatatu niba itaranakigezemo, bikarangira wenda izo kipe z'i Burayi bamwe batabyemera neza yuko yagombaga kuba yanagerana kure birenze, kuko yarakinaga cyane binarenze. ariko gusa icyabayemo n'imbogamizi abantu bakomeje kugenda bagarukaho ni uko iyi kipe yakomeje kugenda igaragaza yuko itari Nyafurika, ndetse mu nyuma bakaza kwigarura mu nyuma bitewe n'uko Abanyafurika byari birabarakaje. Murabizi yuko bimwe mu bihugu byo mu ihembe rya Afurika biriya by'Abarabu bikomeza kugenda bivuga yuko ntabwo bijya byemera yuko ari ibinyafurika. Ibyo rero bigahita bitera yuko rwose iyi kipe nubwo byagenze gutyo, ariko twaserebuye nk'Abanyafurika yuko ikipe imwe yacu mu makipe yo muri Afurika ishobora kuba igeze kure. Ngayo nguko rero icyo nagusaba wowe utari wabasha gukora subscribe, ngibyo by'iyo stade ishobora kuba yakubakwa, ndetse n'abari gukomeza kugenda babivugaho. Twavuga yuko byakomeje kugenda bigarukwaho n'abanyamakuru bamwe na bamwe muri kino gihugu cy'u Rwanda. Icyo twabatangariza ni uko turakomeza kugenda dutohoza iby'iyi nkuru neza, twamara kubimenya ubundi noneho tukaza tubabwira ABCD ukuntu ibintu bimeze. Kora subscribe ukande no kuri iyo nzogera notification.